Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo agaze imitima yanyu. Ndakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Reka ndabashimire. Yesu abaheza umugisha mwinshi cyane. Abatarakora subscribe muzabikore. Ijambo ry'uyu munsi nshaka kuvuga hejuru y'ibicaniro. Bavandimwe, igicaniro gikugwaho n'ikindi gicaniro. Ndashaka gusoma ijambo ryanditse mu gitabo cy'abacamanza igice cya 6 umurongo wa 25. Mwijoro ry'uwo munsi uhoraho aramubariye ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka ndwi usangangura igicaniro cya Bayali kiri kwa so utemagure n'inkingi y'ikigwamana Asheri gishinzwe iruhande yacu uheze unyubakira igicaniro kiri ku gitandara je uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe ujane ya mfizi ya kabiri uyitange kw'ikimazi cyo koswa uncanirize kw'inkwi za ya nkingi ya Asheri uzoba watemaguye. Amen. Gideyoni Imana imaze kumuhamagara, ikintu ca mbere Gideyoni yakoze yasubiye inyuma aje iwabo aza gusenya ibicaniro bitari bizo. Mureke mbabwire, uyu munsi hariho abantu benshi babayeho mu buzima butari bwo kubera ibicaniro z'abasekuruza babo. Muri bino bihugu za Gararake, bino bihugu byacu kera baraterekera, barakoresha ibyo bapfumu, barakoresha iby'imizimi, barasenga za kiranga. Ibi bintu bavandimwe muzagenda mukurikirana, abakozi b'Imana barabyigishije. Umukozi w'Imana dukunda cyane Kristo yarakigishe cyane hejuru y'ibicaniro. Hari ibintu bigenda bikurikirana ugasanga imiryango imwe n'imwe ibayeho mu buzima bw'igicaniro cy'abasekuruza biwabo. Benshi bari banakijijwe, benshi baje guterekera. Bibiliya iravuga ngo izihora generation ya kane ni generation ya kane, ni ibintu bigenda bikurikirana. Reka dukoreshe rino jambo kino Gideyoni yakoze. Imana imaze kumuhamagara, imusanze yinyegeje amamediyani, iramubwira ngo wamunyenkomezi we. Gideyoni aravuga mwami jewe iyo nza kumunyenkomezi mba ninyegeje. Icya kabiri, twe turi umuryango wo hasi uko yo hasi kandi naje ndumuhereze. Imana iravuga ngo nabonye wewe nyine Gideyoni. Amaze guhamagagwa, ikintu yakoze yasubiye inyuma iwabo, aracagagura igicaniro cya Bayali cyari gishinzwe iwabo. Ahejeje gucagagura icyo gicaniro yubaka ikindi gicaniro. Bene data, hari ibintu bikurikirana imiryango utabaye maso wewe ngo uhaguruke uzusanga bikurikirana n'abantu. Reka ndababwire, hari ibintu bitanu, ni byinshi ariko reka ndahisemo bitanu bigaragaza ibicaniro mu miryango. Iyo ubona ivyo bintu biguma bikurikirana mu miryango, hari ibicaniro ugomba guhaguruka wewe kugira ngo usenye ivyo bicaniro. Ikintu ca mbere, iyo tubona ingwara zigenda zikurikirana, ingwara za karande, ugasanga sokuruza wawe na sokuru wawe ari ingwara bagwara, ari ingwara bagwaye, hari ingwara yo mu muryango iwanyu. Ugasanga wewe hari umuntu nagiye gusengera aramubwira ngo nawe uri kuransengera iyi diabete, sokuru arayigwaye na mama arayigwaye na basaza banje nanjye ndayigwaye n'umwana wanje. Urumva nagiye kumusengera naho kumbe yarakiriye ico kinyoma. Birashoboka yuko bashaka kuyigwara ariko we nduyigware. Birashoboka cyane uhagurutse ukagwana. Bene data, birashoboka rwose. Ariko kandi kubera kutamenya, hari igihe tugira ngo ni ibintu bisanzwe. Igihe ubona izo ngwara zikurikirana mu muryango wanyu, cyangwe ingwara zo mu mutwe, cyangwe ari ingwara ubona ukabona zibigenda bikurikirana mu miryango. Abantu ugasanga imiryango ifite abana benshi barwaye mu mitwe, wewe niko ndabwira uhaguruka usenge. Hari ibintu bigenda bikurikirana mu miryango bidusaba guhaguruka gusenya ibicaniro bitari byo, ibicaniro by'umwijima. Rega barya basokuruza baravuga ngo iki gihango, bakavuga amajambo ku bana babo n'abuzukuruza babo aribo wewe. Barabavuzeho amajambo, ayo majambo rero bavuze akugwaho n'irindi jambo
twebwe turafite ijambo rikomeye, Imana yaduhaye ijambo ryayo. Haleluya. Haguruka usenye, vuga yuko izo ndwara zitazokurikira umuryango wawe. Hariyo abantu izi ndwara bazakiriye nk'izabo. Hari umukozi w'Imana dushingiye naye amaze kumenya iyi ndwara y'iwabo, arahaguruka aravuga ngo kuva uyu munsi iki kintu duzogaruka iwacu, kandi mu by'ukuri ubu nyine bose ni bazima. Kubera iki? Hariho abantu bahagurutse baza gusenya izo bicaniro bitari byo byari byarubaswe n'umwanzi. Hariho n'abandi uyu munsi bakigenda mu bapfumu, uyu munsi bakigenda mu bapfumu kurubakira abana bawe ibicaniro bizosigara bibagora cyane. Ubaka igicaniro cy'umwami. Haleluya. Muvandimwe uri kurankurikirana, wumve neza, uhaguruke ubaka igicaniro cyawe. Ikintu cya kabiri, hari ingorane usanga mu muryango zo kutabyara canke zo kubaka zo kurongogwa. Wamana washika mu rugo turugumemo, ugasanga mu rugo muvukana muri 5 6, mwese mwaragize ama divorce. Muribaza ngo abo bagore cyangwa abo bagore cyangwa abo bagabo bo kuribaza ko bose ari babi. Hari igicaniro kiraho cyo kutubaka, hari igicaniro cyo kutabyara. Ugasanga hariho abantu mu miryango yabo kubyara n'ingorane. Biragusaba guhaguruka, biragusaba gusenya icyo gicaniro, biragusaba gusenya icyo gicaniro. Hariho nabibwiye arambwira ngo urumva ngo iwacu nuko iwanyu warabyaye, kuribaza ngo bababyaye wese uko bizogenda. Bene data, tugomba guhaguruka. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Luka ngo umunyenkomezi iyo yambaye ibigwanishwa byiwe urugo rwiwe ruba amahoro. Ambara ibigwanishwa uvuge ngo ndanze ibi bintu byo kutubaka iwacu. Hari umuntu numvise papa we yarabwiye ngo azoguma muhira. Iryo jambo ngo aza kurimenya kuze ari umukobwa hafi imyaka 40 irenga. Arahaguruka arabwira Imana ngo Mana, iri jambo papa wanje yarivuze ndaryanze, ngomba kurongogwa. Bene data, yararongowe ubu n'umudamu mu rugo. Hari ibintu bikurikirana imiryango byo kudabyara, cyangwa byo kubaka. Washika ntimwumvikana n'umugabo ukagira ngo nibisanzwe, ukagira ngo nibisanzwe, si bisanzwe. Wararongowe muri uwo muryango, ugasanga abandi bose baragize divorce. Reka kuryama, teramira urugo rwawe, hagarara, haguruka. Haleluya. Kandi bene data, wiyumvire n'abo bana wabyaye, n'ibintu bigenda bikurikirana. Haguruka umere nka Gideyoni, usenye ivyo bicaniro byubatse iwanyu, wubake ikindi gicaniro cy'amasengesho. Haleluya. Wubake igicaniro cy'amasengesho. Wubake cya kindi Mose yabwiye bene Aroni, mwubake igicaniro ntikikazime. Wubake igicaniro kitazima. Buri gitondo muza mwenyegeza muzana inkwi mushire kuri ico gicaniro. Amen. Hari abantu, hari imiryango, hari abantu batarongogwa iyo babyarira iwabo gusa, bakagira ngo nibisanzwe. Si bisanzwe. Ivyo si bisanzwe. Kubaka n'umugambi mwiza Imana yateguriye abana b'Imana. Igihe ubona ugasanga mu rugo iwanyu hariho ubukene bukabije, ugasanga hariho ubukene naho wiga. Bene data, murazi ko hariho abantu biga mugabo hariho abantu imiryango inzoga zatwaye, inzoga zaramaze imiryango. Ugasanga haba akaborego kamwe katavugwa. Ugasanga nabiza amashuri byaranze ubukene bumwe butavugika. Hari igicaniro kiraho ugomba guhaguruka wewe nimba uvuka muri uwo muryango. Ugomba guhaguruka kugira ngo usenye. Haguruka wewe, birakuraba. Haleluya. Birakuraba kugwanira ibyanyu. Amen. Hariho ikindi, ugasanga imiryango ntibumvikana, ugasanga muravukana muri 5, mwese ntawe uvugana n'uwundi, mukibaza ko ari ibisanzwe. Ugasanga abantu baravukana ariko ntibavugana, ntibaramukanya, ntibagenderanira, ntibaramukanya. Ugasanga bapfuye akantu gato, ugasanga n'abana babo ntibavugana. Izo mwemu mugomba kuzikura mu miryango. Bene data, mugomba kuzikura mu miryango.
Imana yagushize muri muryango ni umugisha, ugomba kubera isoko uwo muryango. Haguruka wubake igicaniro, senya uko kutumvikana. Bene data, umuntu muvukana, mwavuye mu ndimwe, mwose ibere rimwe, ugasanga ntimuvugana, habaye urwango, ukibaza ngo nibisanzwe, n'abana banyu bari muri ugo rwango, kuribaza ko ibyo ari bisanzwe. Haguruka usenyagure ico gicaniro cyo kutumvikana mu miryango. Haguruka wubake igicaniro cy'urukundo, igicaniro cyo kumvikana. Haguruka birakuraba. Amen. Gica gatanu, impfu zidasobanutse. Ugasanga mu miryango hariho umwe wadushingiye intahe, yigeze kuza ndavyibuka neza muri Vivante. Uwo mumama iwabo nta muntu warenze imyaka 50. Nta muntu warenze imyaka 50. Hawe harahaguruka aratubwira afite imyaka 47, muntabare mu dusengere. Turahaguruka ishengero ryose turamuwera amaso. Ejo bundi dutegurira muri restaurant, ndanezerwa cyane. Arambwira ngo nkwije imyaka 67. 67, nta muntu iwabo warenze imyaka 50. Wewe urabona ibi abana bagapfa nguruva ngo ubushake bw'Imana. Oya, nta bushake bw'Imana uwo mwana agiye ngo ubushake bw'Imana. Oya, hari ibicaniro bikurikirana imiryango bavandimwe. Mugomba kuba maso, mukabera abana banya maso, mukabera imiryango yanya maso. Haleluya. Imana ibagishoboze kuba maso. Impfu zidasobanutse, ugasanga abantu ko barapfa bimwe bidasobanutse. Hari ibicaniro by'urupfu biri aho ngaho muri uwo muryango. Hari abantu batarenze imyaka bavuga ngo twebwe ino myaka turenze wacu. Kubera iki? Agukarimbi gashingure. Paulo yabwiye abakorinto, arababwira ngo naho turi n'umubiri titurwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanisho by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana, haleluya, bifite ubushobozi bwo gushingura karimbi. Hari akarimbi Satani yagushingiye. Haguruka ugasenye, ukureho icyo bintu bikurikirana by'igisekuruza bikurikirana umuryango wawe. Ivyo bintu bikurikirana umuryango wawe, haguruka ubisenye. Haguruka ubisenye, wubaka igicaniro. Bene data, hari abagabo benshi bahinduriwe ku gicaniro. Reka nsome umugabo umwe witwa Yakobo. Haleluya. Mu gitabo cy'Itangiriro 35 kasome umurongo wa kangahe? So umurongo wa mbere. Imana ibarira Yakobo ati, va hasi uduga i Beteli, ungerereye unyubakira igicaniro nje w'Imana nakubonekeye igihe wahunga Esawu mwene nyoko. Uduge uje i Beteli unyubakira igicaniro. Maze Yakobo aca abarira biwe n'abari kumwe nawe ati bose ati, nimukureko ibigirwamana z'abanyamahanga. Mukureko ibigirwamana z'abanyamahanga biri muri mwebwe, mwihumanure mwambare izindi mpuzo. Tuve hasi tuduge tuje i Beteli, nanje nubakire Imana yaje igicaniro. Nimukureho ibigirwamana, twubakire Imana igicaniro. Haleluya. Hari ibintu bigenda bikurikirana imiryango. Bene data, haguruka wubake igicaniro. Haleluya. Mubakire Imana igicaniro. Imwe yanyumvira ku munsi w'ibyago byanje, kandi yangendeye nanje mu nzira nagezemo. Umurongo wa 10, dusimbire ku murongo wa 10. Imana iramubarira ati, izina ryawe ryari Yakobo, ariko nduciswe Yakobo ukundi wiswe Isiraheli, kuko nuko imwita Isiraheli. Haleluya. Imuhindurira izina hehe ku gicaniro. Urakeneye guhindurirwa amazina, ubaka igicaniro. Senyagura, subira inyuma iwanyu, usenya igicaniro cyose cya negative cyubatswe iwanyu kitari cyo. Urakizi. Haguruka. Pari abasokuruza bawe ntibari bakijijwe, baraje kuraguza, baraje gutambira abana babo, baratanga inka, baratanga ubutunzi bwabo, baratanga ibyabo, batangira abana babo. Bande wewe, haguruka usenye, wubake igicaniro ngikiya Yakobo yubatse, ahindurirwa izina. Haleluya. Umwami Yesu agushoboze aguhindurira izina. Imuhindurira izina. Murongo wa 11. Imana iramuratije w'Imana ishobora byose, urondoka ugwire ihanga rizogukomokako, mbere niguge ry'amahanga n'abami bazogukomokako mu rundi rwabo. Haleluya. Umurongo wa 12. Kandi igihugu nemeye kompa ya Abrahamu na Isaka nzokiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzogukurikira, nzorigiha. Amen. Nzoguha n'igihugu narahiye basukuruza, hari icyo nabarahiye nzakiguha. Kubera iki? Yaraheje kubaka igicaniro. Haguruka usenye igicaniro cy'umwanzi yubatse mu muryango wawe, wubakira Imana igicaniro. Kuri icyo gicaniro izaguhindura izina, izaguhindura amateka. Ushireho umurongo wa ruje, hari ibikurikirana umuryango wanyu, uvuge ngo nje wibi oya ndabyanze. Haleluya.
bumugisha wewe, bisoko y'umugisha mu muryango wanyu. Yesu aguhezagire. Kadagusengere. Turagukunda Yesu. Ndasengeye uyu muntu uri kurankurikirana, hari ibintu bimukurikirana, hari ibicaniro bimukurikirana. Mu izina rya Kristo Yesu ndasenze ngo bikugweho, bisenyagurike mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndasenyaguye bino bicaniro bikurikirana uyu muntu. Amen. Mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, mwami muha imbaraga zo guhaguruka kubaka igicaniro kiki Yakobo yubakitse Beteli, ahindurirwe izina, nawe ahindurirwe amateka. Mwami, hari ibyabakurikiranaga bisenyuke mu izina rya Yesu. Hari ingwara za karande, hari kutumvikana, hari ibibakurikirana, ibyo ndabisenye mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana buganze ku buzima bwiwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.